Scammer sekarang ni makin licik, okay? Tapi korang lagi bijak kalau tahu pasal button ni. Ramai lagi tak tahu, bila korang offkan button ni, okay, scammer boleh detect data peribadi dan akaun bank korang atau benda-benda peribadi lah dari apps yang korang login. Serius bahaya. Okay, kita tak boleh bagi peluang langsung, okay? Onkan button yang ni, okay? Terus data korang selamat dari kena spy atau intip. Okay, tengok langkah-langkah ni. Tapi sebelum tu, follow, like, komen, share video ni untuk lebih banyak lagi tips. And let's go. Okay, cara aktifkan, korang masuk setting phone korang, scroll ke bawah, pergi mobile service atau mobile data, klik mobile data option, cari dan onkan button limit IP address tracking tu. Okay, pastikan on. Okay, kalau off, scammer boleh hack. Okay, kelebihan bila onkan button ni, okay, scammer susah nak trace login info, perlindungan untuk data akaun bank atau apa-apa yang peribadi, sesuai kalau korang guna apps social media untuk berbisnes. Jangan tunggu sampai kena baru nak menyesal. Okay, onkan sekarang button ni, okay, dan share video ni kepada kawan-kawan, ahli keluarga. Alright, selamatkan data korang. Okay, kalau nak lagi tips kreatif phone, komen nak sekarang. Alright.